아름다운 정성 저 아름다운 저 기묘한 음악 천군 천사와 합하니라. 아름다운 주의 동산 밝고도 화려한 동산에 천사의 노래 아름답게 들린다. 아름답게 들린다. 아름다운 주의 동산 밝고도 화려한 동산에 천사의 노래 아름답게 들린다. 아름답게 들린다. 아름답다 저 동산 우리가 같이 가보세. 슬픈 고통 없으니 이별만이 도다. 내 까만 비는 곳
casi 200, casi 200 jóvenes, sin importar la lluvia, sin importar, no sé, ellos de dónde vinieron, cómo dejaron sus clases y trabajos, queriendo conocer cultura coreana, queriendo aprender el idioma coreano. Vinieron de todo lado, con mucho ánimo. Pero yo veo que la palabra de Dios no tiene mérito como el campamento coreano. Por eso ni siquiera vienen los hermanos al seminario bíblico. No sé, vendrán a las 8 o a las 9, y no sé un poco, pero yo veo que nuestros hermanos, sobre todo lo de Asunción, tienen que arrepentirse ante el Señor de ese corazón que tienen. Y está bien. Hoy Pastor José Kim llegó de lejos, de Brasil, después de muchos años. ¿Cuántos años eran? 4 años. Y nos visita a nosotros y estamos con nosotros. Y me alegro mucho de la visita del pastor por el campamento coreano y por el seminario bíblico que nos permite a nosotros también. Bueno, entonces vamos a empezar la primera noche del seminario bíblico con la oración del anciano Juan Martínez. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos permite, Señor. El seminario bíblico, Señor, que usted nos permite, Señor, en este día, Señor, Padre Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, para que podamos poner nuestro corazón delante de tu palabra, Señor. Esa palabra que es la vida para nosotros, Señor. Padre Dios, usted nos había traído a su siervo, Señor, para que pueda compartir con nosotros tu palabra en esta noche, Señor. Padre Dios, ten misericordia de nosotros en cada momento, Señor, para que podamos, Señor, tener la fe y la esperanza nada más en tu palabra, Señor, en tu promesa. Así como usted un día le dio a su siervo su promesa, Señor. Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, Señor. A través de esa promesa el Evangelio llegó a Paraguay, Señor, también llegó en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, también recibir el perdón eterno de nuestros pecados, Señor, a través de tu sangre preciosa que usted había derramado por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Padre Dios, por favor, Señor, que usted le dé su corazón a su siervo, Señor, esta noche, para que nos pueda transmitir a través de tu palabra, Señor, y así poder caminar delante de usted a través de su promesa, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre Dios, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, para que podamos desechar nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, Señor, así como usted un día le dijo, Señor, a Pedro, boga mar adentro, Señor. De tu palabra, Pedro pudo desechar su conocimiento, su experiencia, y así poder echar la red, Señor, así pudo pescar hasta que se rompa las redes, Señor. Así también, Padre Dios, nosotros queremos escuchar esta noche tu palabra, Señor, para que podamos llenar nuestro corazón de la esperanza, Señor. Padre Dios, hoy es el primer día, Señor, que usted bendiga este primer día, Señor. También mañana y pasado queremos también escuchar tu palabra, Señor. Por favor, que usted traiga a los hermanos, Señor, para que podamos escuchar todos juntos tu palabra, y también así a las personas nuevas, Señor, para que puedan entender tu evangelio a través de tu palabra en esta noche, Señor. Te hacemos, Padre, dejando este seminario bíblico en tus manos. Te oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Amén. Dentro de IYM nosotros tenemos nuestro grupo de danza. ¿Cómo se llama? Armonía. Armonía es el nombre de nuestro grupo de danza de IYM Paraguay. En esta noche vamos a invitar a nuestro equipo de danza Armonía con grandes aplausos. 로 한 잔 옥상 위에 홀로 앉아 노래를 불렀지. 나를 비춰주는 별 관중 삼아 좁은 골목 돌고 돌며 뛰고 또 뛰었지. 신발이 헤어져 닳아버릴 때까지. Every night 매일 꾸었던 소중한 꿈들 이제는 펼치러 날아갈 거야. Superstar 이제 나의 목소리 높여 질러. 내가 누구였던 어깨 내 꿈을 향하여 Let's go. Superstar 이제 너의 목소리 크게 질러. 주저마 시작해. 너만의 우주를 보여봐. 잘 될 거야 잘할 거야 수없이 외쳤지. 때론 힘이 들고 좀 두렵지만 외로워도 슬퍼져도 아는다 했었지. 따뜻한 너의 위로 내 마음을 여. Every night 매일 꾸었던 소중한 꿈들 이제는 펼치러 날아갈 거야. Superstar 이제 나의 목소리 높여 질러. 내가 누구였던 어깨 내 꿈을 향하여 Let's go. Superstar 이제 너의 목소리 크게 질러. 주저마 시작해. 너만의 우주를 보여봐. 잔눈을 감아 미래의 내 모습을 그려. 바랬던 꿈이 보이지 않니. Superstar 이제 나의 목소리 높여 질러. 내가 누구였던 어깨 내 꿈을 향하여 Let's go. Superstar 이제 너의 목소리 크게 질러. 주저마 시작해. 너만의 우주를 보여봐. 해줘봐. 시작해. 이제 시작해. 너만의 우주를 보여봐. Muchas gracias. Nuestros jóvenes así cada vez están mejorando, aprendiendo la danza, practicando juntos. Cada noche ustedes podrán ver la presentación de danza, de armonía de nuestros hijos, los jóvenes de IYF. En este momento tenemos una presentación musical de clarinete de solo a través de la maestra del Colegio Musical Sesori, Eunhae Yu, con el tema Me regocijo noche y día. Con grandes aplausos vamos a recibir.
Muchas gracias. En este año Dios nos envió esta maestra de clarinete. Ella es misionera temporal también, pero está trabajando como maestra de clarinete en el colegio nuestro, colegio musical Sesori. Así Dios cada vez nos envía el apoyo y la ayuda para mejorar nuestro colegio. En este momento tenemos una presentación más. El dúo de soprano y tenor, la maestra Boda Yu y el alumno Hernán Acosta van a cantar una alabanza que se llama No temas. Vamos a recibirlos con grandes aplausos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. No temas, porque yo te redimí, te
Muchas gracias. Así nuestros hijos están estudiando en el Colegio Musical Sesori por la gracia del Señor. Mi hijo Isaac también se graduó de nuestro colegio. Mi hija Lidia está en el último año del Colegio Musical Sesori. Es una bendición muy grande que Dios nos permite aquí en Paraguay para que nuestros hijos puedan recibir la mejor educación a través del coro Gracias, a través de la gracia del Señor también. En este momento la última presentación, que es ensamble vocal del Colegio Musical Sesori. Este ensamble va a cantar 2 temas. Lo primero, You Are My Sunshine. Lo segundo, Bellas Palabras de Vida. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. 빠밤 빠바밤 와우 The
Un aplauso más para el mejor colegio musical Sesori del mundo. Nuestro colegio así está mejorando cada vez más. La inscripción está abierta todavía, aunque ya empezó este semestre hace tiempo, pero los que quieren traer sus hijos o recomendar a los demás pueden, todavía la puerta está abierta. Bueno, Pastor José Kim nos visitó a nosotros desde Brasil, dejando muchos compromisos para entregarnos el corazón del Señor, el amor del Señor también. Espero que ustedes puedan descubrir la bendición de Dios a través de este seminario bíblico. Entonces vamos a recibir al expositor Pastor José Kim con fuertes aplausos. 안녕하세요. Buenas noches, 반갑습니다. mucho gusto. 안 반갑습니까? ¿Ustedes no están contentos? 사도행전 3장입니다. Vamos a ver la palabra de Hechos, capítulo 3, 1절부터 versículo 1 al versículo 10. 부모님이 한번 읽어주겠습니다. Yo voy a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 여러분 오랜만에 뵙는 것 같네요. Creo que nos vemos después de hace mucho tiempo. 팬데믹 전에 제가 이래 2020년에 왔는데 Creo que vine en el año 2020. 벌써 팬데믹이 지나고 Ya pasaron varios años, 벌써 4년이 지난 것 같아요. o sea que 4 años ya pasó. 여기 행사와 또 상파울로 행사가 또 매년 이어지면서 제가 이래 못 오게 됐습니다. Habían eventos, diríamos, aquí y también en San Pablo, y por eso, como coincidían, no pude venir. 오랜만에 이래 오니까 꼭 이래 꼭 고향에 온 것 같은 느낌, 편안한 마음이 있습니다. Como estoy viniendo después de hace mucho tiempo, como que me siento como que vine a casa, me siento muy tranquilo. 우리 한 목사님이 오라 그럴 때 와야지. 또 튀기다가는 또 이래 못 올 형편이 많은데. Y porque el pastor Han me invitó y tengo que aceptar enseguida la invitación porque no sé cuándo me va a volver a invitar. 올 때마다 이래 보면 바라가 굉장히 많이 더웠는데. Y cada vez que vengo y hacía calor. 오늘 공항에 딱 내렸는데 얼마나 시원하든지. Pero esta vez cuando llegué al aeropuerto sentí una gran frescura. 비가 와서 또 너무 좋습니다. Y también llovió y está muy agradable el clima. 내일부터는 또 비가 안 온다고 하는데. Y desde mañana dice que ya no va a llover más. 내일 모레 또 행사에 또 많은 사람들이 또 와서 말씀을 듣고 구원받을 수 있으면 좋겠습니다. Me gustaría, espero que mañana muchos puedan venir y poder recibir la palabra y la salvación.
신앙은 회개와 믿음이다. 이렇게 우리는 늘 배워왔습니다. Nosotros hemos aprendido que la vida de fe, que la vida de fe es fe y arrepentimiento, 회개는 내 생각을 버리는 것이고 y que el arrepentimiento es desechar nuestros pensamientos, 믿음은 하나님의 말씀을 받아들이는 겁니다. y la fe es aceptar la palabra. 이 두 가지만 되면은 신앙은 너무 쉽고 재미있고 하나님이 역사합니다. Si uno puede hacer estas dos cosas, la vida de fe es sumamente fácil. 그래서 우리 마음 안에는 늘 싸움이 있습니다. Por eso dentro de nuestros corazones siempre hay una pelea 내 생각과 하나님 말씀입니다. entre mi pensamiento y la palabra de Dios, 그리고 형편과 하나님의 약속입니다. entre la situación y la promesa de Dios. 내 마음이 어디로 기울어지느냐에 따라서 내 마음이 끌려지고 또 그 방향으로 우리 마음이 끌려갑니다. Dependiendo hacia dónde se inclina, entonces hacia esa dirección se inclina nuestro corazón y es guiado hacia esa dirección. 하지만 하나님 말씀이 우리 마음을 잡아서 우리를 이끌어 가시면은 Pero una vez que la palabra de Dios nos sujeta y nos lleva, 그게 무슨 문제든지 sea el problema que sea, 어떤 병이든지 sea la enfermedad que sea, 어떤 형편이든지 sea la situación que sea, 하나님이 일하시는데 아무 문제가 안 되는 겁니다. nada es problema para que Dios pueda trabajar. 내가 내 생각에 이끌려가느냐 아니면 말씀에 이끌려가느냐. Entonces yo soy arrastrado, yo soy guiado por la situación o por la palabra de Dios. 내가 형편에 이끌려가느냐 아니면 성령에 이끌려가느냐. Yo estoy siendo llevado por la situación o por la guía del Espíritu Santo. 내가 어디에 이끌리느냐에 따라서 내 삶의 결과는 너무너무 달라지는 거예요. Dependiendo de hacia dónde uno es llevado, el resultado de la vida es sumamente diferente. 최근에 목사님은 이 브라질의 이야기를 많이 하십니다. En estos días el pastor Par menciona mucho acerca de Brasil. 특히 성당에서 우리가 작년에 이어서 올해 행사한 부분 앞에 목사님은 크게 마음에 남아 있습니다. Y se quedó grandemente marcado en el corazón del pastor acerca del seminario que tuvimos en la catedral el año pasado y este año. 꼭 작년에 우리가 이 목사님이 오시기로 돼 있는데 되게 제 마음은 어려웠습니다. El año pasado el pastor quedó en venir, pero mi corazón estaba muy difícil. 왜냐하면은 목사님을 초청한 그 교회에서 그 행사를 이제 못 하겠다고 취소를 해버렸기 때문입니다. Porque en la iglesia en donde el pastor iba a realizar el seminario, dijeron que no se podía realizar en esa fecha y cancelaron el seminario en esa fecha en esa iglesia. 그러니까 이제 이 목사님이 오시는 게 막 부담스럽고 Entonces la visita del pastor era como una gran carga para mí. 목사님과 합창단이 이래 오는 게 가까워질수록 이 압박이 찾아오는 거예요. Y cada vez que se acercaba más la fecha de la venida del pastor y del coro, parecía que sentía una gran presión. 이거 어떻게 하지? ¿Ahora qué hago? 다른 나라들의 이야기를 들으니까 굉장히 은혜롭게 행사를 준비하고 있더라고요. Y cuando yo escuchaba las noticias de otros países, estaban preparando con mucha bendición. 정말 콜롬비아에 보니까 그 개막식에 10,000명을 이래 모아서 큰 행사장에서 하고 Entonces se reunieron en Colombia para la apertura 10,000 personas. 야, 또 CLF 준비하는 거나 이 캠프 준비하는 거 보니까 너무너무 은혜로운 거예요. Y escuchaba las noticias acerca de CLF, acerca de la preparación del campamento mundial, y era de gran gracia. 그리고 이제 날 쳐다보니까 Y cuando yo me miraba a mí, 우리 교회를 쳐다보니까 y cuando miraban a la iglesia, 마음에 그게 참 좋긴 하지만은 막 마음에서 이렇게 쫓기는 마음이 많이 들었어요. y era muy bueno y lindo, pero como que yo me sentía que alguien estaba detrás de mí corriéndome.
아르헨티나를 보니까 아르헨티나 또 더 좋은 거예요. Y escuché las noticias de Argentina y Argentina aún más escuchaba buenas noticias. 우수아이아에 합창단이 가고 우수아이라는 그 땅 끝에 또 음악회를 준비하는데 그것도 너무 아름답고 Fueron hasta Ushuaia, en los confines de la tierra, y prepararon el concierto y vinieron muchísimas personas. 또 캠프를 준비하는데 보니까 막 건물을 짓고 하는데 참 모든 것들을 순적하게 이래 하는 게 보였어요. Y dentro de la preparación del campamento, ellos construyeron el lugar para poder realizar el campamento y todos eran testimonios muy valiosos. 근데 우리는 되던 것도 안 되고 Pero sin embargo, en nuestro caso, ni lo que estaba en proceso, diríamos, se había anulado. 그 아르헨티나 목사님이 너무 그래 또 좋아가지고 우리한테 하루를 더 줬어요. Inclusive el pastor de Argentina nos ama tanto, nos dio un día más para nosotros. 목사님이 계시는 날이 5일 동안인데 O sea que el pastor se iba a quedar durante 5 días. 5일 동안 어떻게 하지? ¿Y qué voy a hacer durante 5 días? 뭘 하지? ¿Qué puedo hacer en 5 días? 이게요 참 그 잠이 안 오더라고. Y no podía lograr el sueño, 먹고 싶지 않더라고. no quería comer. 근데 브라질 선교사라고 다 똑같진 않더라고. Pero no porque sean misioneros de Brasil todos son iguales. 저 웃는 거 보면 저래 웃을 수 있나? Yo le miraba a los misioneros cuando sonreían y yo decía, ¿cómo puede reírse? 저렇게 잠을 잘 자네? ¿Cómo puede dormir tan bien? 나는 막 그 뭐 이래 시간이 가까울수록 막 너무 마음이 이래 쫓기고 Y sin embargo, yo cada vez que se acercaba la fecha, mi corazón sentía más presión, 마음에서 많은 걱정도 올라오고 se levantaba más preocupación dentro de mí. 내가 내 마음을 딱 보니까 어느 날 성경을 읽는데 Y yo miré mi corazón y un día leyendo la Biblia, 그러니까 이사야라는 성경을 읽고 있었어요. yo estaba leyendo el libro de Isaías 이사야 6장을 보니까 y miré Isaías capítulo 6 그 5절에 이사야가 한 말이 꼭 내 마음하고 똑같았어요. y lo que dijo Isaías era lo mismo que mi corazón. 5절에 보니까 화로다 나여 망하게 되었도다. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. 자, 이게 망하게 된 거예요. Ah, ya estoy muerto. 이사야 마음에 하나님의 거룩함, 하나님을 보고 자기를 쳐다보니까 Porque Isaías que es débil, 형편없는 자기를 쳐다보니까 viendo a su ser inútil, 그런데 비해서 하나님은 너무 거룩하고 comparado con él, con Isaías, Dios era santo. 이사야 마음에 비교하는 마음이 딱 들어오면서 Empezando a comparar con Dios y consigo mismo, 이사야 스스로 절망 속에 빠져버렸어요. Isaías mismo cayó en gran desesperación. 화로다 나여 망하게 되었도다. Ay de mí, soy muerto. 내 마음하고 너무 똑같은 거예요. Era igual, semejante a mi corazón. 다른 나라를 보고 브라질을 쳐다보니까 Al ver a otros países y al comparar con Brasil, 콜롬비아나 아르헨티나는 막 너무너무 놀랍게 하나님이 복되게 이끌어 가시고 en Colombia, en Argentina, parecía que Dios hacía grandes obras. 브라질은 너무 초라하고 연약하고 아무것도 준비된 게 없는 거예요. Y Brasil parecía tan pequeño, débil, que no se preparó nada. 근데 제가 이제 성경을 쭉 읽다가 Pero leyendo continuamente la Biblia, 7절을 봤어요. vi el versículo 7. 7절을 읽다가 제가 내 마음에 갑자기 깜짝 놀랐어요. Leyendo el versículo 7, yo me asusté desde mi corazón.
자, 7절 보겠습니다. 한번. Vamos a ver el versículo 7. 7절에 보니까 En el versículo 7 dice, 그것이 내 입에 대며 가로되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 죄하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라. y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 물론 이건 이사야가 구원받는 그 과정의 이야기이기도 해요. Por supuesto, este es el proceso por el cual Isaías recibe la salvación. 구원받는 것하고 구원받은 이후의 삶도 똑같은 법칙이에요. Recibir la salvación y el proceso de la vida de fe es igual. 내가 5절에 있을 때는 Cuando yo estaba en el versículo 5, 힘도 없고 no tenía fuerza. 아, 망하게 됐구나. Ah, ya voy a fracasar. 슬프다. Qué triste. 괴롭다. Estoy afligido. 참 5절에 있는 내 마음은 절망 속에 있었는데 En el versículo 5, mi corazón estaba en medio de la aflicción. 근데 내가 똑같은 내 마음이었는데 Mi corazón era igual a mi corazón. 7절을 보니까 Pero miré el versículo 7. 야, 너 그거 문제 없어. Ah, eso no es ningún problema. 내가 해결했어. Yo ya resolví ese problema. 아멘? Amén. 아니 이 마음이 드는 거예요. Tenía ese corazón. 그거 아무 문제 없어. Eso no es ningún 내가 벌써 problema. 해결했어. Yo ya lo resolví. 네 죄악 문제 안 돼. Tu pecado no es ningún problema. 너의 모든 것 그거 문제 안 돼. Todas tus cosas no es ningún problema. 아니 다 주님이 해결해 놨다 그러니까 Ah, el Señor me decía, yo ya lo resolví todo. 뭐가 문제가 되겠어요? Y entonces, ¿qué puede ser el problema? 그때부터 먹기 시작했어. Desde ese momento comencé a comer. 내가 망할지라도 말씀을 믿겠습니다. Aunque yo fracase, yo voy a creer en su palabra. 내가 믿어야지 한 게 아니에요. No es que yo dije, voy a creer. No. 그냥 평안함이 왔어요. Vino la paz en mí. 말씀이 내 마음에 나를 딱 잡아주니까 Una vez que la palabra sujetó mi corazón, 내 마음에 내가 가질 수 없는 평안이 들어왔어요. entró en mí la paz que no podía tenerlo. 내가 느낄 수 없는 그 어떤 힘이 나를 잡아주는 거예요. Había una fuerza que me estaba sujetando. 그리고 시간이 조금 지나서 Luego pasaron un poco de tiempo, 변한 건 아무것도 없었어요. nada había cambiado. 그러나 목사님 오시는 날은 점점 가까워지고 Pero el día, la fecha de la llegada del pastor se iba acercando más y más y más. 우리가 그 교회를 향해서 계속 우리가 그 교회를 찾아가고 이 행사를 거기서 하려고 막 그렇게 하고 있었지만은 Y aunque nosotros continuamente estamos intentando y tratando de realizar el evento en esa iglesia, 그 교회는 여리고성처럼 굳게 마음을 닫아버려. pero en esa iglesia, las puertas de esa iglesia se cerraron como las puertas de Muro Jericó. 근데 갑자기 우리 교회에 수녀님 한 분이 아베아프 자원봉사자인데 저를 찾아왔어요. Pero de repente una monja vino a nuestra iglesia viendo los eventos que hace IYF. 목사님, 우리 합창단은 세계 제일 합창단인데 그 브라질에서 가장 큰 새 성당에서 콘서트를 하면 어떻습니까? Pastor, el coro Gracias es el mejor coro del mundo. ¿Por qué no le invitamos a que realice el concierto en la catedral más grande? 저는 제 머리에서 한 번도 카톨릭에서 뭐 이런 한 번 생각해 본 적이 없어요. A mí nunca se me ocurrió hacer un evento en la iglesia católica. 그리고 그냥 그분이 이야기하는데 뭘 잘 모르고 이야기하겠지라고 생각을 처음엔 했어요. Y al principio cuando ella me estaba hablando, yo pensé, ella está hablando sin tener conocimiento de nada, dije yo. 근데 우리는 길이 없었으니까 Pero ya que nosotros no teníamos ningún camino, 그분 말처럼
그래 한번 부딪혀 보자라는 마음이 들었어요. Yo sentí en mi corazón, bueno, entonces vamos a enfrentar, dije. 그리고 거기에 성당에 콘서트를 할 수 있는지 우리가 이제 문을 노크를 했어요. Entonces empezamos a tocar puerta, si es que de verdad en esa catedral más grande se puede realizar el concierto. 거기는 정말 브라질의 가장 큰 성당이고 오래된 성당이니까 Es la catedral más grande, más antigua de Brasil. 콘서트를 하는 부분은 긍정적으로 그분들이 된다고 이야기를 했어요. Y tomaron positivamente el hecho de que queremos realizar un concierto en la catedral. 하지만 우리가 콘서트만 거기서 한다면 그게 뭐 무슨 의미가 있습니까? Pero ¿qué sentido va a tener que nosotros realicemos solamente el concierto en la catedral? 우리는 목사님 말씀을 전해야 된다 하고 메시지를 전해야 되는 부분을 이야기를 했어요. Entonces nosotros le mencionamos, nosotros tenemos que dar el mensaje, el pastor tiene que compartir el mensaje. 그러니까 그 부분에 대해서는 굉장히 이분들이 딱 브레이크를 거는 거예요. Entonces acerca de eso ellos empezaron a frenar. 그리고 그 담당자 그 신부님을 만나라고 이야기했습니다. Y nos dirigió para que nosotros habláramos con el encargado, con el obispo. 그래서 50분 동안 콘서트를 하고 우리는 30분 동안 말씀을 전할 수 있게 해달라고 했는데 Nosotros le pedimos, queremos tener un concierto de 50 minutos y 30 minutos de mensaje. 제 마음에 이제 그 담당 신부님을 찾아갔는데 Y cuando yo me encontré con el obispo encargado, 이 신부님이 우리를 딱 그 사무실에서 맞이하는데 굉장히 불친절하게 우리를 대해주는 거라. y él nos recibió en su oficina, pero nos recibió, diríamos, no muy amablemente. 아예 쳐다보지도 않더라고요. Ni siquiera nos miraba. 이렇게 하고 이제 그 사무실로 갔는데 Y así nosotros entramos a la oficina. 앉자마자 Cuando nos sentamos, 왜 무슨 말씀을 전하려고 하는 거냐 하고 nos dijo, ¿por qué? ¿Y qué mensaje es lo que ustedes quieren dar? 그래서 그리고 우리를 막 많이 쳐다보더라고요. Y nos miró fijamente. 그러다가 너희들 중국 사람들이지 하고 말했어요. Y nos dijo, ustedes son chinos, ¿verdad? 그래서 내가 한국 사람이라고 그랬어요. Entonces yo le respondí, somos coreanos. 한국 사람? 하고 이분은 딱 반응하기 시작. De repente él reaccionó y dijo, ¿coreanos? 이야기 한번 해보래요. 어떤 걸 너들이 전하려고 하는지 한번 이야기해봐라. Y entonces, a ver, ¿puede decirme ahora del mensaje que quieren compartir? 그래서 제가 그분에게 이야기를 했어요. Entonces yo le dije a él, 이분이 우리 이야기를 다 듣다가 él nos escuchó todo y luego, 내가 너희들이 무슨 말을 하려고 하는지 너희들 필로소피아를 알겠다 하면서 ahora yo sé qué filosofía tienen ustedes y de qué ustedes quieren hablar. 그리고 이분이 아주 긍정적인 대답을 했어요. Y dijo una respuesta sumamente positiva. 오늘 토요일인데 Hoy 월요일 es- 날 답을 주겠다. Hoy es sábado y vamos a estar respondiendo el día lunes. 그리고 저희들은 그래도 희망의 저 마음을 가지고 돌아왔는데 Y nosotros teníamos esa esperanza, con esa esperanza volvimos. 이틀 지난 월요일 날 안 된다 하고 답이 왔어요. Pasaron 2 días y nos respondieron, no se puede. 또 다시 5절이 생각났어요. Y ya estaba pasando la mañana 화로다 나여 망하게 되었도다. y me fui otra vez al versículo 5. Ay de mí que soy muerto. 그 마귀는 또 떠난 줄 알았더니 또 옆에 있었어요. Y yo pensé que ese Satanás se había ido, se había marchado, pero estaba ahí todavía.
근데 내 마음에 그것만 있는 게 아니었으니까. Pero en ese momento ya no estaba solamente el Satanás. 하나님은 내가 해결해서 아무 문제 없다고 말했고, Dios me ha dicho, no hay ningún problema, yo ya resolví todo. 형편은 안 된다는 대답을 받은 거예요. Pero la situación ¿cuál era? La respuesta ¿cuál era? Me negaron. 그래서 그 수녀님을 불렀어요. Yo le llamé a la hermana, a la monja, 그리고 전화에다가 메시지를 보내라. y yo le dije, envíe mensaje por teléfono. 그 신부님, 대표 신부님한테 보내라. Yo quiero, usted diríjase al obispo general, al obispo principal. 파스톨 조제 킹이 만나서 이야기하고 싶다. Dígale que el pastor Joseph Kim quiere hablar con él. 이 수녀님 막 떨더라고. 손을 보니까 De 막 repente empezó a temblar la hermana, la monja. 떨더라. 어쨌든 자기가 먼저 이야기한 거니까. Pero era una idea que ella nos dio. 그래갖고 메시지를 보냈어요. 내 Ella 앞에서. envió el mensaje delante de mí. 그리고 답이 왔어요. Luego vino la respuesta. 아, 그러면 내가 이때 만나겠다고. Entonces yo puedo encontrarme con él en tal día. 정말 우리는 힘이 없었어요. 문둥이 4명이 아람진으로 가는 것처럼 정말 힘없이 걸어가고 있었어요. Nosotros de verdad no teníamos ninguna fuerza como aquellos leprosos, 4 leprosos que se estaban dirigiendo al campamento de los sirios. 말씀은 우리 보고 문제 없다고 했는데 La palabra me dijo que no había ningún problema. 네 악이 제하여졌고 네 죄가 사여졌다고 말했잖아요. Me dijo que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 그래서 우리는 그 신부님을 만나러 성당에 다시 갔어요. Nosotros para encontrarnos nuevamente con el obispo general fuimos a la 근데 catedral. 그 입구에 그 비전이라는 그 신부님이 거기 딱 기다리고 있는 거예요. Y en la entrada estaba el sacerdote Pillón enfrente. 그리고 우리를 너무 깍듯하게 그 다른 대표되는 에우무 신부님한테 우리를 데리고 갔어요. Y ese sacerdote nos llevó junto al sacerdote principal. 제가 그때 뭘 느꼈냐면은 야, 하나님이 이 사람들의 마음을 다 바꿔 놓으신 걸 볼 수 있었어요. ¿Saben lo que yo presentí? Yo podía ver que Dios cambió el corazón de todos ellos. 그래서 우리가 이야기하니까 이분들이 우리 이야기에 반응하기 시작했고, Y cuando nosotros empezamos a hablarles, ellos empezaron a reaccionar. 그리고 노트를 가져와 가지고 우리가 원하는 날짜에 행사를 할 수 있도록 딱 체크를 했어요. Trajeron el cuaderno y marcaron la fecha cuando que nosotros queremos, que queríamos, que solicitamos. 아, 저는 정말 믿을 수가 없었어요. Yo no lo podía creer, 안 된다고 했는데 porque ellos habían dicho que no. 이번에 안 된다고 말했는데 Y ellos habían respondido que no. 안 되는 건데. Y es algo que no se puede entonces. 그리고 제가 거기다 노트에다 딱 그분들이 그 날짜와 시간을 딱 적고 났을 때에 Pero después de que ellos anotaron en ese cuaderno nuestro evento, 우리가 인사하고 밖에 나왔는데 꼭 우리를 다시 부를 것 같더라고. nosotros nos saludamos, yo me despedí, yo estaba saliendo de la puerta y parecía que ellos me iban a volver a llamar para decirme que no. 막 우리 막 그냥 막 Yo empecé a correr hacia el auto. 믿을 수가 없었어. Yo no podía creer. 정말 어떻게 카톨릭 그 큰 성당에서 박옥수 목사님이 말씀을 전할 수 있게 됐냐? ¿Cómo es posible que en esa catedral tan famosa, en esa catedral grande, el pastor Parr va a compartir la palabra? 여러분 정말 이거는 믿기 어려운 이야기예요. Era algo que yo no podía creer realmente. 근데 하나님은 우리 문이 하나 닫히면 하나님은 열린 다른 문을 여시듯이 ¿Cómo? Si se cierra esta puerta, Dios abre la otra puerta. 하나님은 거기에 문이 닫힌 것처럼 보이지만 하나님이 이미 열린 문을 두신 거예요. Aparentemente parece que la puerta está cerrada, pero Dios había dejado la puerta abierta. 아멘. Amén. 너무 세상 처음으로 기독교 목사님이 그 성당 위에서 막 말씀을 전하셨어요. Por primera vez un pastor protestante estaba compartiendo la palabra de Dios en la catedral, diríamos que es católica. 정말 목사님 오시기 바로 4일 전에 일어난 일이었어요. Esto es lo que ocurrió 4 días antes de la llegada del pastor. 그리고 4일 동안 홍보를 했는데 그 안에 꽉
찬 Nosotros 많은 tuvimos 사람들. 4 días de promoción nada más, pero se llenó el lugar. 신부님이 그 행사를 보시고 또 너무 좋으셔가지고 목사님을 올해 또 초청하신 거예요. Y el obispo, viendo la presentación, el evento, la palabra, él le gustó demasiado y le volvió a invitar al pastor. 이번에는 이틀 동안 하게 됐는데 Y esta vez, en este año, nosotros tuvimos 2 días. 첫날 사람들이 너무 많이 와가지고 못 들어와가지고 돌아간 사람들이 있는 거예요. Y desde el primer día había tanta gente que no pudieron entrar todos y tuvieron que volver. 두 번째 날 거기에 종교 지도자 30명이 30개 되는 단체에서 왔는데 En el segundo día vinieron líderes de 30 denominaciones diferentes. 그 앞에 중들도 앉아 있었고 30 religiones. Habían monjes adelante, 마호멧 Mahoma, los musulmanes, 또 유대인 estaban judíos, 30개 종파에서 다 와서 앉아 있어요. estaban los líderes de 3 grandes, diríamos, de denominaciones religiosas. 의자가 없어가지고 바닥에다 다 앉아버렸어요. Y ya no había más silla, inclusive se sentaron en el piso. 여러분 정말 목사님이 너무 성령에 충만해갖고 아예 강당에서 내려오셨어요. El pastor estaba lleno del Espíritu Santo y se bajó del púlpito. 그리고 거기서 막 외치는데 Y 막 empezó a anunciar. 여러분 정말 너무 놀라운 일이 벌어졌어요. De verdad sucedió algo sumamente asombroso. 중들도 손을 들었습니다. Hasta los monjes alzaron su mano. 너무 신기한 일이었어요. Era algo grandioso. 여러분 우리에게는 길이 없었는데 Nosotros no teníamos la salida, el camino. 처음에는 제 마음에 야 진짜 어떻게 하지? Al principio yo dije, de verdad, ¿qué vamos a hacer? 화로다 나여 망하게 되었도다. Ay de mí, que soy muerto. 이 그림 나오죠 여기 Ahí 보면요. aparece la foto. 예, 여기 죄 없는 사람 손 들으라 그랬더니 Ahí el pastor, ¿saben qué preguntó? Alce la mano a aquellos que no tienen pecado. 막 사람들이 다 손을 들은 거예요. Y todos alzaron su mano. 30분 말씀 전해야 되는데 Él podía compartir 30 minutos, 1시간 동안 해요. pero compartió durante 1 hora. 정말 너무 뜨거운 시간. Y era realmente 1 hora diríamos, de mucha energía. 우리가 만약에 그분들 초청했으면은 아마 안 올 분들도 많았을 거예요. Si nosotros hubiésemos invitado a estos líderes, ellos no hubiesen aparecido allí. 보이죠? 이분들이 ¿Ustedes ven allí? 스님들이에요. Ahí están los budistas también. 그래가지고 목사님 마이크 갖다 대니까 Y el pastor le ponía el micrófono. 막 그분들도 막 대답하고 그래요. Y todos ellos respondían. 그냥 성당 안에 막 꽉 찬 사람들이 Dentro de la catedral estaba lleno. 우리 머릿속에 한 번도 우리가 생각해 본 일이 아니에요. Era algo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. 저분들도 나는 복음을 몰랐다고 핑계할 수 없을 거예요. Ellos ya no pueden dar más la excusa el día de mañana. No, yo no escuché nunca el evangelio. 수녀님들도 오시고 Vinieron monjas 신부님들도 también, 오시고, vinieron sacerdotes también, 유대인들도 오고, vinieron judíos también, 중들도 오고, vinieron budistas, 무슬림. musulmanes. 야, 진짜 많은 30개 종파 사람들이 여기 와서 말씀을 들었어요. Esos líderes de diferentes denominaciones religiosas vinieron en ese lugar. 우리에게는 길이 없는 것 같았는데 Parecía que para nosotros no había camino. 그냥 주님이 주는 마음을 따라 발을 내딛고 나가니까 Nada más, con el corazón que Dios nos dio, nosotros dábamos el paso. 하나님은 그 성당을 통해 수많은 사람들이 복음을 들을 수 있도록 길을 열어놓으셨던 거예요. Pero Dios ya había preparado todo el camino para que todos ellos puedan escuchar el Evangelio. 그럼 저는 오늘 사도행전 3장을 읽었습니다. Hoy yo leí Hechos capítulo 3. 사도행전 3장에 이 말씀이 있는데 우리 한번 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Hechos capítulo 3. 사도행전 3장 Hechos capítulo 3, 26절입니다. versículo 26.
우리 같이 한번 읽어보겠습니다. A ver, vamos a leer todos juntos. 찾았습니까? ¿Encontraron todos? 읽겠습니다. 시작. Vamos a leer. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 하나님은 우리에게 종을 세웠습니다. Dios ha levantado delante de nosotros al siervo. 복 주시려고. ¿Para qué? Para que nos bendijese. 복을 받으려면 Para poder entonces recibir la bendición, 그 종이 무슨 일을 하겠습니까? entonces, ¿qué va a hacer? 너 악해. Tú eres malo. 너 네 생각이 틀렸어. Tu pensamiento es erróneo. 버려. Deséchalo. 자, 종들이 하는 이야기가 뭡니까? ¿Qué es lo que dicen los siervos? 악함을 버리게 하는 거예요. Hace que nosotros podamos echar nuestra 그럼 내가 maldad. 악한 줄 알아야 버리지. Entonces uno tiene que conocer que es malo para poder desecharlo. 아, 내가 이걸 선이라고 생각하는데 버리겠습니까? Si uno piensa, esto es algo bueno, esto es el bien, entonces ¿será que esa persona va a desechar? 내가 이게 더럽고 위험하다는 걸 알아야 이 폭탄을 버리지. Uno tiene que saber que esto es algo sucio y peligroso, ahí recién va a desechar esa bomba. 만약 여러분의 아이가 수류탄을 들고 막 만지고 있다면 어떻게 하겠습니까? Si uno de sus hijos tiene en la mano y está jugando con una mina, ¿qué van a hacer ustedes? 버려! 하고 말할 거 아니에요. ¡Deséchalo! 왜요? ¿Por qué? 그걸 만지면 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué va a suceder si es que empieza a manosear, empieza a tocar eso? 그건 장난감이 아니에요. Porque eso no es un juguete. 터져요. Eso se explota. 그게 터지는 순간에 그 사람의 생명도 앗아가고 주변의 사람도 다 무너뜨리는 거예요. En el momento que se explota, va a morir él y también va a morir todas las personas que están alrededor. 버려! ¡Deséchalo! 당장 버려! ¡Ahora mismo! 여러분, 우리는 종을 통해서 늘 이런 이야기를 듣습니다. Nosotros a través del siervo continuamente escuchamos estas palabras. 버려! Deséchalo. 그 생각을 버려! Desecha tu pensamiento. 그 생각이 어디서 온 겁니까? ¿De dónde vino el pensamiento? 사단에게서 온 생각이에요. Son pensamientos que vino de Satanás. 마귀가 준 생각들이에요. Son pensamientos que le puso Satanás. 악해요. Es malo. 나를 복되게 인도할 것처럼 속인 거예요. Nos engaña haciéndonos pensar que nos está llevando 그 a un 생각을 내가 camino de 쥐고 있는 bien. 동안에는 Mientras que uno sujeta ese pensamiento, 복이 아니에요. no es bendición, 저주예요. es maldición. 그러니까 하나님의 종들은 보이는 거예요. Entonces eso pueden ver los siervos. 버려요. Deséchalo. 근데 그걸 받아들이면 복이고 Pero si uno acepta es bendición. 그걸 거절하면은 저주인 거예요. Pero si uno lo rechaza es 자, maldición. 23절. Versículo 23. 다 같이 큰 소리로 한 번 더 Vamos a leer 읽습니다. todos juntos en voz alta este versículo. 시작. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 자, 여러분, 믿음은 들으면서 나는 거예요. La fe es por el oír. 믿음은 들을 때 우리 마음 안에 들어오는 게 믿음이에요. Cuando uno escucha, ahí entra la fe. 누가 듣습니까? ¿Quién es el que escucha? 누가 안 듣습니까? ¿Quién es el que no escucha? 마음이 자기 것으로 채워져 있으면 들리지 않습니다. Aquella persona que está lleno de su ser, lleno de sus cosas, no puede escuchar. 마음이 높은 사람들은 절대 들을 수 없어요. Aquellas personas que tienen un corazón altanero jamás va a poder escuchar. 그러니까 듣고 싶다고 듣는 게 아니에요. Por eso, no porque desee o porque quiera puede escuchar. 왜 안 듣습니까? ¿Por qué no escucha? 그게 나에게 좋으면 들을 건데 Si eso es beneficioso para mí, uno va a escuchar. 그게 나한테는 좋게 들리지 않는 거예요. Pero para esa persona, para él, para uno, no le parece bueno lo que está escuchando. 그러니까 안 듣는 거예요. Entonces, no escucha.
귀로 듣는 게 아니에요. Escuchar con el oído no es escuchar. 마음의 귀로 듣는 게 듣는 거예요. Escuchar con los oídos del corazón, eso es escuchar. 들으면 그 사람은 마음이 그 말씀을 담게 돼 있고 Si es que escucha con el oído del corazón, entonces va a 그 aceptar, 말씀의 영향을 받게 돼 있어요. entonces va a recibir la influencia de 내 esa 마음에 palabra. 어떤 말씀이 들려지느냐에 따라서 Dependiendo de la palabra que uno escucha, 내 마음이 하나님과 가까울 수도 있고 내 마음이 사단과 가까울 수도 있는 거예요. mi corazón puede acercarse a Dios o puede acercarse a Satanás. 자, 하나님 우리에게 말씀하셔요. Dios nos dice a nosotros, 설교를 통해서 a través de la prédica, 성경을 읽을 때 내 cuando uno lee la palabra, 마음을 바꿔주시는 거예요. cambia nuestros corazones. 아멘. Amén. 내가 말씀 듣기 전하고 Antes de escuchar la palabra 말씀을 들은 후하고 y después de escuchar la palabra, 절대로 같지 않아요. nunca puede ser igual. 말씀 듣기 전에 내 마음이 이런 마음이었는데 Antes de escuchar la palabra, el corazón de uno era así. 말씀을 듣다 보니까 내 마음이 바뀌는 거예요. Escuchando la palabra, cambia el corazón. 내 마음이 절망이었는데 Mi corazón estaba en medio de la desesperación, 소망으로 바뀌는 거예요. pero cambia en esperanza. 길이 없었는데 No había camino, 하나님 내게 길이 되어주는 거예요. pero Dios llega a ser mi camino. 믿음이 없었는데 No tenía fe, 형편뿐이었는데 solamente había situación, 내 삶에 하나님의 역사가 나타나는 거예요. pero empieza a manifestarse la obra de Dios en mi vida. 그러면은 여러분들 마음에 악한 게 뭡니까? Entonces, ¿qué es la maldad? 하나님이 종들을 세웠어요. Dios levantó a los siervos, a los profetas. 교회마다 하나님은 종들을 세워서 일하셔요. Por medio de los profetas trabaja en su iglesia. 그들은 어떤 일을 합니까? Entonces, ¿cuál es el trabajo que ellos hacen? 버리라고 말해요. ¿Qué nos dice? Desecha. 왜요? ¿Por qué? 복 주려고. Para bendecirlos. 근데 본인은 Sin embargo, 왜 uno 나보고 mismo, 버리라 그래? ¿pero qué me dice a mí que deseche? 복으로 안 보이는 거예요. ¿No le parece que eso es bendición? 그게 복으로 보이면 버릴 건데. Porque si eso de verdad le parece que es bendición, va a recibirlo. 마귀가 속여서 복으로 보이지 않게 만드는 거예요. Pero Satanás engañó haciéndole ver que no es bendición. 여러분 왜 사람들은 오늘 이 안절뱅이처럼 교회 안에 있으면서 맨날 힘없이 앉아 있습니까? ¿Por qué este cojo, siendo de que está dentro de la iglesia, está ahí sentado sin ninguna fuerza alguna? 왜 그들의 삶이 기쁘지 않습니까? ¿Por qué la vida de ellos no es gozoso? 맨날 누구에게 구걸합니까? ¿Por qué está pidiendo limosna todo el tiempo? 누구보다도 성문 앞에 앉아서 오랜 시간 동안 앉아 있었는데 Él estaba más que otras personas, más hora de enfrente del templo. 그러나 그들의 삶은 안질뱅이의 삶이에요. Entonces, aquellas personas podríamos decir que es lo mismo que la vida de este cojo. 다른 사람이 들어가면 항상 뭔가를 달라고 손을 벌리고 Viendo a las personas, está con las manos abiertas, pidiéndole continuamente. 자, 이 안질뱅이의 마음에 어떤 마음이 있습니까? Entonces, ¿cuál es el corazón de este cojo? 5절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 5. 그가 저희에게 무엇을 얻을까요? 바라보거늘 그랬습니다. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 이 사람은 날 때부터 안질뱅이로 태어났어요. Él nació cojo de nacimiento. 이 사람 뭘 원합니까? Entonces, ¿qué es lo que él desea? 뭘 바라봅니까? ¿Qué es lo que él está mirando? 무엇을 얻고 싶습니까? ¿Qué es lo que él quiere obtener? 오랜 세월을 성문 가까이에 있었지만은 Aunque durante mucho tiempo estuvo en la puerta del templo, 이 성문 앞에 바로 성문 앞에 이 사람 오랜 세월을 앉아 있었어요. y estando durante años ahí en ese lugar, 걸어본 적이 없어요. él nunca caminó, 뛰어본 적이 없어요. nunca corrió, 맨날 그 자리에 앉아 있는. siempre estaba ahí en ese lugar.
그리고 남에게 무언가를 얻으려고 구걸하고 있는 거예요. y estaba pidiendo limosna. 그 사람이 행복했겠어요? ¿Será que esta persona era feliz? 여러분, 이 사람은 남에게 도움을 받으려고 하지 남을 도와준 적이 없어요. Él siempre quiso recibir ayuda, nunca pensó en ayudar a otro. 나는 딴 사람을 도울 수가 없어. Ah, yo no puedo ayudar a otro. 난 도움을 받아야 돼. Yo soy quien tiene que recibir la ayuda. 이 사람의 마음에는 정말 남에게 손을 벌리면서 부끄러운 삶을 사는 거예요. Esta persona estaba siempre pidiendo algo, pidiendo limosna y pasando vergüenza. 그런데 어느 날 이 사람들이 하나님의 종 베드로를 만나요. Pero un día se encuentra con el profeta de Dios, con Pedro. 베드로가 이야기합니다. Pedro le dice, 우리를 쳐다봐라 그렇게 말해요. míranos. 그 사람이 딱 쳐다봤어요. Entonces él les estuvo atento, 무엇을 얻을까 하고 쳐다봤겠습니까? esperando recibir algo de ellos. 그럼 베드로는 그가 원하는 걸 주었습니까? Entonces Pedro le dio lo que él quiso. 그가 원하는 건 뭡니까? ¿Qué es lo que él quiso? 돈이에요. Él quería dinero. 늘 그런 돈을 남에게 요구하면서 거지처럼 살았어. Él siempre vivió pidiendo dinero a los demás. 근데 베드로는 그에게 돈을 주지 않았어. Pero Pedro no le dio dinero a él. 6절. Versículo 6. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 건 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 아멘. Amén. 자, 우리 형제 한번 나와봐야지. A ver, ¿puede pasar un hermano? 한번 나와봐. 앉아 있어봐. ¿Puedes sentarte? 날 쳐다봐봐. Mírame. 사람이 이제 지금 소경이 날 때부터 안질병이 된 거예요. Vamos a él, es el cojo de nacimiento, ¿sí? 우리를 봐라 그랬어요. Míranos, le dijo. 자, 이제 이 사람에게 일어나라 그러면 일어나겠어요? Entonces, si uno le dice, levántate, ¿será que se puede levantar? 말로 하면 들어야 안 들어요? Si uno le dice con palabras, ¿él va a poder? 여러분도 말로 하면 들어야 안 들어요? Ustedes también, si uno le habla a ustedes, ¿ustedes escuchan? 말로 하면 들어요? Si se les habla a ustedes, ¿ustedes escuchan? 아, 여러분 정말 믿음이 좋은 거예요. ¡Wow! ¿Qué fe tienen ustedes? 일어나, Levántate 걸어가. y anda. 이렇게 하면 말을 안 들어요. Así no escucha. 앉아봐. A ver, 일어나. levántate. 했을 때 어떤 마음을 가졌겠어요? ¿Con qué corazón habrá tenido este cojo? ¿Qué corazón habrá tenido el cojo en ese momento cuando si es que le dice levántate? Yo creo que no creyó, pero tenía esperanza. 믿지는 않았지만 소망을 가졌었을 것 같습니다. 거짓말쟁이. Mentiroso. 어떤 마음이 있겠어요 여기에? ¿Qué corazón habrá tenido? 난 안 돼요. No, yo no puedo. 걸어본 적이 없어요. Yo nunca caminé. 한 번도 난 태어날 때부터 이랬단 말이에요. Yo fui cojo de nacimiento. 자, 다시 말할게요. A ver, voy a volver a decir. 일어나. Levántate. Si es que tú eres un cojo de nacimiento y te dice, levántate, ¿qué vas a decir? Que no puedo. 안 Que no 됩니다. puedo caminar. 저는 걷수없습니다. Yo 난 no puedo. 못해요. Yo no puedo. 나도 걷고 싶어요. Yo también quiero caminar. 나에게 지금 뭐 놀리는 거예요? ¿Acaso se está burlando de mí? 나는 태어날 때부터 이렇게 태어났어요. Desde que yo nací, 난- nací así. 난 안 돼. Yo no 난 puedo. 못해. No puedo.
이 마음으로 꽉 차 있어. Estaba lleno de ese pensamiento, de ese corazón. 그죠? ¿Es así? 되게 악한 거예요. Eso es gran maldad. 사단은 우리 마음을 이런 마음으로 꽉 채워놨어요. Satanás ha llenado de este corazón nuestros corazones. 난 못해. Yo no puedo. 안 돼. No, no puedo. 망할 거야. Ah, no va a salir. 하나님이 역사하지 않을 거야. Dios no va a trabajar. 힘들 거야. Va a ser difícil. 내 인생은 내 거야. Mi vida es mía. 내가 해야 돼. Yo debo de hacerlo. 가진 마음으로 가득 차 있어. Está lleno de esos pensamientos. 그러니까 일어나. Levántate. Entonces, ¿qué vas a decir tú, Val? que no puedo. O sea, 안 된다고 할 것 같습니다. 그럼 어떻게 하겠어요? Entonces, ¿qué hará? 자, 베드로가 이제 손을 내밀어 이렇게 손 내밀어. Pedro le agarra la mano. 일어나. Levántate. 말로 하니까 안 들으니까. Ya que si le dice solamente con 손을 palabras, 내밀어가지고 no va a escuchar. Por 일어나 eso 하고 él 말하는데. le sujetó y le levantó. 하나님의 종은 El siervo de 손을 Dios, 잡았어요. ¿qué hizo? Tomándole de la mano 그리고 잡아 일으켰어요. y le levantó. 그러니 교회는 Entonces la iglesia, 하나님의 종들은 los siervos de Dios, 난 안 돼. yo no puedo. 난 못해. Yo no puedo. 난 원래 이래. Yo soy así. 그러나 하나님의 종들은 그들을 잡았어요. Pero los siervos de Dios, ¿qué hace? Agarra la Coró. mano y levanta. Desecha. 일어나. Levántate. 뛰어. Corre. 절대로 우리를 그냥 내버려 두지 않아요. No nos deja así estar. 그 안질뱅이처럼 Como al cojo. 그 수년 동안 아무것도 없이 그냥 머물러 있도록 만들지 않아요. Durante años y años él estuvo ahí quieto, pero no le dejó más así. 그래서 이 교회는 종들은 Por eso la iglesia, los siervos, 우리 마음의 악함을 버리게 하는 거예요. hace que nosotros desechemos nuestra maldad. 사탄은 우리 마음을 끊임없이 이런 마음을 집어넣어서 Satanás continuamente nos mete estos pensamientos 영적인 안질뱅이로 살게 만드는 y 거예요. hace que vivamos como siendo cojo espirituales. 아유, 난 못해. No, yo no puedo. 딴 사람 하라 그래. Que haga otra persona. 난 아니야. Yo no. 난 원래 이래. Yo soy así. 나도 그래 믿음으로 살고 싶어. Yo también quiero vivir por la fe. 근데 어떡할 거야? Pero no puedo. ¿Y qué más puedo hacer? 형편에 매여 있고 Está atado a la situación. 생각에 매여 있고 Está atado al pensamiento. 물질에 매여 있고 Está atado a lo material. 안질뱅이 영적인 안질뱅이로 살아가는 거예요. Y vive como un cojo espiritual. 그러나 우리에게는 하나님의 종이 있어요. Un cojo espiritualmente. Pero nosotros tenemos al siervo. 우리가 머물러 있는 걸 원치 않아요. Y no desea que nos quedemos como cojo, quieto. 끊임없이 우리를 땡겨서 새로운 하나님의 세계로 이끌어. Continuamente nos levanta, nos estira hacia el mundo espiritual. 아멘. Amén. 저는 이런 하나님이 이런 종이 있는 게 너무 감사한 거예요. Y el hecho de que tenemos a este siervo es gran gracia para nosotros. 그럼 저도 브라질에 올 때 처음부터 믿음을 가지고 온 게 아니에요. Yo cuando llegué a Brasil, yo no llegué con fe desde el principio. 정말 목사님은 나에게 믿음을 가지고 브라질에 보냈어요. De verdad, el pastor me envió teniendo fe, él me envió a Brasil. 어느 날 우리 선교사들 몇 명 있는데 이런 이야기를 하셨어요. Un día estaban unos misioneros y nos dijo, 선교사들 중에 물질을 끄는 사람들에게 하나님이 역사하더라. ah, yo vi que aquellos misioneros que dejan de recibir el apoyo, Dios los bendice. 그 말은 우리 보고 물질 끊으라는 거예요. ¿Eso qué significa? Que nosotros dejemos los apoyos. 그래서 저도 생각했어요. Entonces yo escuché y pensé, 나 말고 ah, no yo. 파스톨 파블루신, Ah, le está diciendo al pastor Pablo, sin. 나 말고 No yo.
다른 목사님. Ah, le está diciendo a otro pastor. 전 내 이야기로 듣지 않았어. Y yo no escuchaba como que me estaba diciéndome a mí. 난 브라질에 온 지 얼마 안 돼. Ah, yo hace poco llegué a Brasil. 난 받아야 돼. Yo todavía tengo que recibir. 안 그러면은 집세를 낼 수가 없어. Entonces yo no voy a poder pagar el alquiler. 나보고 선교비 끊으라고? ¿Qué? ¿Que deje el apoyo, que deje de recibir el apoyo de la misión? 선교비도 얼마 그렇게 몇 발 받지도 않았는데. Y ni siquiera recibí. ¿Cuántas veces yo recibí? 많이 받는 것도 아니고 겨우 집세 내고 조금 남는 거 가지고 사는데. Además, no es que recibo un monto de dinero grande, apenas recibo para el alquiler y para la luz y con lo poco que queda, ¿cómo? 선교비 끊으라고? ¿Y que deje esto? 저 목사님은 끊어도 되겠는데. Ah, ese pastor creo que sí puede dejar de recibir el apoyo. 그래도 교회가 있잖아. Porque su iglesia es grande. 내 이야기를 듣지 않았어. Yo no escuchaba esas palabras como que me lo estaba diciéndome a mí. 그래서 저는 어느 날 선교비를 받으러 가는데 Un día, cuando yo fui a recibir el apoyo que me mandaba la misión, 한국에서 돈을 붙이면 브라질에 있는 한인 여행사에서 나에게 돈을 줬어요. en ese tiempo yo recibía de una agencia de viajes. Corea enviaba a la cuenta de esa agencia de viaje y yo recibía de esa agencia de viaje el apoyo. 이 사람들이 팩스를 보고 확인하고 그 돈만큼 나에게 돈을 다 꽂아 주었어요. Ellos a través del fax que llevaba, entonces comprobaban y luego me daba el dinero, el monto. 근데 돈이 안 들어온 거예요. Pero no llegó el monto, no llegó el dinero. 저는 다시 집으로 헛땅을 치고 돌아왔어요. Entonces yo tuve que volver otra vez sin poder recibir nada a casa. 그 한인들이 사는 봉해지로에서 멀리 떨어져서 살았기 때문에 Y como yo vivía muy lejos de Bonechiro es donde viven muchos coreanos. 처음에는 뭐 그럴 수 있어 하고 돌아왔는데 Al principio dije, a lo mejor se le habrá pasado la fecha y regresé. 그 다음에 시간이 지나서 또 갔는데도 돈이 들어오지 않았어요. Después de unos días volví otra vez y todavía no había entrado, 그리고 세 번째도 no había llegado. Y fui por tercera vez y tampoco había llegado. 여행사를 나오면서 하늘을 쳐다봤죠. Yo saliendo de la agencia de viaje miré al cielo. 하나님, Dios, 저 이렇게 살고 싶지 않습니다. yo no quiero vivir así. 내가 여기 돈 벌러 온 것도 아니고 Yo no vine aquí para ganar dinero. 그 맨날 구걸하듯이 난 그렇게 살고 싶지 않습니다. Yo no quiero vivir así todo el tiempo como pidiendo limosna. 목사님이 말씀하시기를 El pastor dijo, 물질을 믿음으로 끄는 사람에겐 하나님이 돕더라. aquella persona que deja de recibir el apoyo por la fe, Dios le ayuda. 하나님, Dios, 저 하나님에게 도움을 입고 싶습니다. yo quiero recibir su ayuda, quiero recibir. 한국에 오는 물질 끊어버리겠습니다. Yo voy a dejar de recibir el apoyo que viene de Corea. 집에 돌아왔어요. Volví a casa, 제 아내에게 이야기했어요. yo le dije a mi esposa, 제 아내가 믿음으로 끊자. y la pastora, mi esposa me dijo, está bien, vamos a dejar de recibir por la fe. 하나님 안 도우면 망하자. Y si Dios no nos ayuda, vamos a fracasar. 언제까지 우리가 그렇게 바라보고 살 ¿Hasta 거야? cuándo nosotros vamos a estar esperando nada más el apoyo? 망하는 것도 뭐 나쁘지 않더라고. Y no estaba mal tampoco fracasar, 나는 망하면 어떻게 했겠어요? porque si yo fracaso, ¿qué pasa? 한국으로 가는 거예요. Yo vuelvo a Corea. 너무너무 좋은 거예요. Ay. 망하자. Bueno, entonces fracasemos. 좀 부끄럽긴 하지만 Y sí, va a ser bastante vergonzoso, pero 어떡하게 하나님 안 돕는데. ¿qué vamos a hacer si Dios es quien no nos ayuda? 전화 걸었어요. Yo llamé, 목사님, pastor, 그 성교비 보낸 목사님이 전화를 깜짝 놀랐어요. al pastor que nos envía el apoyo. Y él se asustó. 아, 미안. Ay, perdón. 내가 잊어버렸다. Se me pasó, me 내일 olvidé. 아침에 바로 물질 보내. Mañana mismo te lo envío. 아니에요. No, pastor. 저 믿음으로 살고 싶어서. Yo quiero vivir. Yo le estoy diciendo esto porque quiero vivir por la fe. 옥수 목사님이 말씀하셨어요. El pastor Oxupar dijo, 믿음으로 물질을 끊을 때 하나님이 역사하더라. cuando uno deja el apoyo por la fe, Dios ayuda.
애굽에서 가져온 양식이 끝나니까 하늘에서 만나를 주시더라. Cuando terminó los alimentos que trajeron de Egipto, Dios les envió desde el cielo. 아멘. Amén. 제가 그 이야기했어요, 목사님. Yo le dije eso a ese pastor. 그러니까 그 목사님이 알았다 하시더라고요. Entonces ese pastor me dijo, está bien, 언제라도 필요하면은 연락 달라고. pero cuando quieras, cuando tú necesites de apoyo, no dudes en llamarme. 기도하겠다고. Yo voy a orar. 야, 너무 고마웠어요. Yo estaba muy agradecido. 이제는 사람을 바라볼 일이 없었어요. Ahora ya no podía mirar a las personas, esperar en las personas. 이제는 한국을 바라볼 수도 없었어요. No podía esperar en Corea. 이제 하나님이 돕지 않으면 안 됐어요. Ya, solamente si Dios no me ayuda, no había más salida. 정말 마음에 평안함이 왔어요. De verdad, vino una paz muy grande en mí. 하나님 안 돕는 망해야지 뭐. Bueno, si Dios no me ayuda, tengo que fracasar. 망하면은 집세 못 내고 쫓겨나는 거고. Y si fracaso, me van a echar, no voy a poder pagar el alquiler y me van a echar de la casa. 더 이상 버티면 한국으로 돌아가는 거예요. Y ya no voy a saber en dónde estar y tendré que volver a Corea. 박옥수 목사님 간증 속에 Dentro del testimonio del pastor Oxupar, 만약에 집에 쫓겨나면은 다리 밑에 가가지고 하나님의 아들 박옥수 집 그렇게 적어놓을 거라고 말했어요. dice que él dijo el pastor, si usted no me ayuda, bajo el puente yo voy a poner la casa de Dios, voy a poner la casa del Hijo de Dios y voy a ponerme ahí, dice que dijo el pastor. 왜 하나님이 안 돕겠냐? ¿Por qué Dios no nos va a 세상 ayudar? 사람들도 도와주는데. Inclusive las personas del mundo le va bien. 그리고 시간이 지났어요. Y así pasó el tiempo. 그러다가 지나가다 언뜻 그 살라에다가 책들이 많이 꽂혀 있는 게 내 눈에 들어왔어. Y de repente yo vi que en una sala habían muchos libros ahí. 항공기 조종사로 대한항공 비행기 몰고 오는 형제님이 우리한테 항상 책을 갖다 줬어요. Había un hermano que trabajaba en una aerolínea y nos traía, diríamos, libros. 그리고 저는 그날 상파울로 저널이라는데 거기다가 조그맣게 광고를 했어요. Era unos libros donde había noticias y entonces yo, diríamos, puse mis anuncios. 신앙 서적 팝니다. Yo puse ahí, nosotros vendemos libros acerca de la vida de fe. 그 책들은 한국말로 돼 있었기 때문에 한국 사람들이 그 광고를 보고 연락이 왔어요. Como los libros que nosotros teníamos eran coreanos y entonces yo puse esos anuncios en coreano. 책을 사고 싶다는 거예요. Y me llamó una persona y me dijo, yo quiero comprar los libros. 제3책 갖다 줬어요. Yo le llevé el libro del perdón de pecado y nuevo nacimiento. 책이 너무 좋다. Y él dijo, Dios mío, esto es un libro maravilloso. 다른 책 없냐? ¿No tiene otro libro? 또 갖다 줬어요. Le llevé otro libro. 또 갖다 줬어요. Le llevé otro libro. 이분이 아침 새벽에 자기 성경 공부를 해줄 수 있나? Y él me dijo, ¿será que usted puede tener estudio bíblico conmigo a la mañana, madrugada? 된다고. Sí, puedo. 이분이 직장에 출근하기 전에 항상 6시에 우리 집 앞에. Entonces él, antes de ir a trabajar, venía siempre a las 6 a mi casa. 그리고 매일 새벽마다 성경 공부를 해요. Y todas las madrugadas nosotros teníamos estudio bíblico. 어느 날 여기서 뭘 꺼내더라고 이렇게. Un día sacó algo así del bolsillo 봉투를 나한테 가지고. y era un sobre. 그러니까 이거 받았는데 Yo recibí 무거운 거예요. y era pesado. 돈이 얼마나 많이 들어있어. Y tenía muchos billetes. 하나님 너무 신기하게 그 사람을 통해서 한인들을 연결시켜 주기 시작했어요. Y Dios maravillosamente a través de él hizo que se conectaran muchos coreanos. 그리고 많은 한국 사람들이 구원을 받았어요. Y así muchos recibieron la salvación. Muchos coreanos empezaron a recibir la salvación. 그들이 마치 발전소처럼 복음을 뒷받침하는 뒤에 꽃받침으로 하나님 그들을 허락하셨어요. Y Dios permitió que ellos estén como hagan la función de un generador para el evangelio continuamente. 아멘. Amén.
그럼 하나님은 우리에게 말씀합니다. Y Dios nos dice a nosotros, 너는 부유한 자야. tú eres rico, 다른 사람을 부욕케 하는 자야. tú puedes hacer ricos a otros. 여러분 우리 형제자매들은 부유한 자예요. Hermanos, ustedes son ricos. 난 가난해. Yo soy 난 pobre, 연약해. yo soy 난 débil, 못해. yo no puedo. 다 잘못된 마음들이에요. Todo eso es corazón erróneo. 하나님 우리를 통하여 얼마든지 부욕케 하는 삶을 살게 하셨다. Dios suficientemente hizo para que nosotros vivamos en abundancia, 걷고 caminar, 뛰고 correr, 하나님께 찬양 돌리는 삶을 살도록 만들어 놓고 para que Dios hizo para que nosotros podamos vivir una vida glorificando al Señor. 그리고 우리를 만나는 사람들 Y a quienes nosotros nos encontremos, 내게는 예수가 있어. yo tengo a Cristo, 내게는 복음이 있어. yo tengo el Evangelio en mí. 일어나. Levántate. 여러분의 손에 이끌려서 많은 사람들이 소망을 얻게 될 거예요. Y muchos a través de las manos de ustedes van a poder recibir el Evangelio y la esperanza. 하나님 여러분들을 축복해 주시게 되길 바랍니다. Y deseo de todo corazón que Dios los bendiga. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te 우린 damos 오랜 gracias. 시간 동안 Nosotros durante mucho tiempo, 나면서 안절병이 된 사람처럼 힘없이 살아왔습니다. como el cojo de nacimiento, vivimos sin fuerza, Señor. 오늘 우리 믿음의 종을 만났습니다. Pero un día vivíamos sin fuerza, pero un día nos encontramos con el siervo con fe. 그가 가진 예수 그리스도와 복음과 연결되면서 Y conectándonos nuestros corazones con el Evangelio, 우리로서는 뛸 수도 또 걸을 수도 없는 영광스러운 복된 믿음의 삶을 살게 하셨습니다. y usted nos ha hecho vivir esta vida, Señor, que camina y que corre por la fe. 그가 어떤 병에 걸렸든 Tengamos la enfermedad que tengamos, 어떤 문제에 걸렸든 tengamos el problema que tengamos, 우리 복음 때문에 모든 걸 허락하셨습니다. usted nos ha permitido todas las cosas por medio de este 이제 Evangelio. 우리 모두의 삶에 주님이 우리의 마음의 주인이 되셔서 Señor, que usted sea el Señor, el Rey de nuestros corazones. 믿음으로 뛰고 걷는 하나님께 영광 돌리는 복된 삶으로 우리를 축복해 주실 줄 믿습니다. Y estamos seguros, Señor, que usted nos va a bendecir para que nosotros podamos levantarnos y caminar y correr espiritualmente. 주의 은혜 앞에 감사드리고 Te damos gracias delante de usted 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias. Así ustedes también tienen que escuchar la palabra del profeta, ¿verdad? Así Pastor José Kim experimentó la obra maravillosa de Dios, oyendo la voz de Dios a través de su siervo que Dios nos permitió en la iglesia. Por eso este seminario bíblico es tan importante para todos ustedes y para los demás también. Pastor, hasta miércoles se queda en Paraguay con nosotros compartiendo la palabra. No pierdan esta oportunidad. Hoy a las 7 empezó el seminario. Estaba unos 10, 15 hermanos presentes. Por favor, que llegan antes de empezar el seminario. ¿Están de acuerdo? Para poder aprender, la postura del corazón es importante. Este seminario no es solamente para tomar un conocimiento nuevo. No piensen así, por favor. Dios quiere transmitirnos su amor, su gracia, su bendición. Entonces, todo lo que tiene el seminario es para eso. No pierda ni uno del seminario. Mañana que vengan más temprano, por favor. Y también
no solo tenemos el seminario bíblico con el pastor José Kim, sino el campamento coreano también. ¿Ustedes vieron unas cuantas letras en coreano? ¿Entendieron lo que decían? Si quieren entender, mañana tienen que venir para las 9, ¿sí? A las 9 de la mañana empieza el campamento coreano. Hoy, sin importar la lluvia y el tiempo, vinieron muchos jóvenes nuevos con ánimo de aprender el idioma coreano y experimentar la cultura coreana también. Mañana va a haber más actividades dinámicas e interesantes para todos ustedes. Este campamento coreano tampoco ustedes pueden perder, sino que aprovechen. ¿Mañana ustedes se van a trabajar? Parece que más de la mitad se va a trabajar. ¿Mañana no es feriado nacional? Sí, por eso programamos nosotros este campamento interesante para todos ustedes. Pueden participar todos, sin importar la edad, al campamento coreano y aprender el idioma. Y también ahí va a estar el mensaje del pastor José Kim, mañana y pasado mañana. Y en esta noche, en el segundo tiempo, ustedes pueden tener comunión personal libremente. Pueden saludar al pastor, expositor, a la pastora también. Y los que quieren tener comunión personal pueden contar conmigo y con los pastores que están presentes aquí. Esta vez vinieron todos nuestros pastores desde el interior a nivel nacional. Por eso hay que aprovechar la presencia de los pastores que están aquí para resolver su problema de la vida de fe. No regresen así, sobre todo con la condenación del pecado. No regresen a su casa esta noche. Sea quien sea, si tiene condenación del pecado en su corazón, tiene que resolver ese problema a través de la comunión personal con los siervos que están aquí. Muchas gracias, nos vemos mañana.